My vision for the future is that our people will be more prosperous, but prosperous in terms of te reo and of the mauri, the life force, and of the wairua, the spiritual essence of people as well. That we can look after ourselves, fend for ourselves, both economically, socially, so that any issues or concerns we have throughout the rohe, we're able to address those ourselves. Ki oku nei whakaaro mō ngā uri whakatupu, me matatau tātou katoa I roto I tā mātou reo, I roto I tā mātou mita anō hoki, nō Ngāti Maniapoto. Nā te mea, kei roto I tā mātou reo, ko tā mātou mātauranga, ko tā mātou whakapapa, ko tā mātou hitori nō Ngāti Maniapoto, nō ngā hapū o Ngāti Maniapoto anō hoki. I think a big opportunity that the settlement is going to have is to bring our whānau home, and I think that the settlement is going to provide amazing pathways in order for that to be achieved and be possible. Mā te huru huru te manu kārere, because it has feathers, a bird is able to fly, and what the settlement will do is enable us to have more feathers so that we can fly higher. Nā reira, ko tēnā taku wero, e takoto ana mō ngā uri whakaheke, ko tēnā taku whānga mō ngā uri whakatipu, kei ā tātou te wā karawhiua. A muri, kia mau ki tēnā. Kia mau ki te kawau mārō. Whanake ake, whanake ake.